Mani semangan aja kan angkil ke griyo dong. Nang-nang ke griyo. Kayak ini model-model banget ya. Dusun mukoratan udah jauh nih nyiamu esene. Udah sepat. Mon pasir kupur kengken. Apa nama sing ijang dong udah cijang mau medeh belisan dong. Oyong ai bade dini. Cenah jang aliang makanan soro pahit-pahit. Kucing mang ide Oh, sama. mau menyambung oyong dini. Nah, terima kasih ya, terima kasih. Oh, gitu lah kencing manis. Sing dadi kone makanan yang manis-manis. Ini pahit-pahit makan. Alar. Dia sing dadi kena manis-manis. Adik itu pesawat Cina. Dia kencing manis. Mama di dia selalu pahit-pahit don belum tas. Apakan bule gitu. Tadi keto cingor tak? I Petru ijena tuji nak jang dan. Bidan jangan bedo bedo. Awe bidan. Pangkonong sih ada tuh. Dia cara dagang ngopate, bumisi bati, numpate mas. Si pang berak sih ada Kamu campur. dah. Lah kene rezekine sing dadi alih, sing dadi gelidin. Maro nikahnya kan wagong nepes gitu ya. 5.000 opes. Di ajang nih pang sing selamat sih ada campur. Man ijo man pes. Cara sing nawang si pungut di Petro. Demo pungut pengadokan. Si adung aja gelang. Begitu ini lah tuh, bang Arwan ijo man pes. Ye, jilakon dolar nih. Maru kan aliang makanan pahit-pahit nih. Makanan kaleng nasi bang sih suka mengudah nasi. Lar, ubar lar. Bujuk alak itu nguber-nguber dah. Udah gua harus lari selamatkan diri. Gila lar. Gila kau nih. Bisa udah lampu nih ngoyong tuh. Kengken di lampu mengkap. Yo nama kantena jak setrum ya. Dan ini kini caranya Kengken ban. intip tuh. Ah, Intip kasar tepuk dong ros pang liu. cek kemplong lah nih. Kan kamplengan nasi bunga di lantang tuh plak pang pedel lah tuh. Kene caranya. Cai nakap. Jangan plongi. Oke dan. Hau. Nah. Aduh, nakap sih yang bisa. Mulut dan bisa dan nakap. Aduh, baru bisa ngedek. Oyong nih. Ini kini caranya Siap ibu. menang. Kalau ada lo suung ini. Kini Petro. Nih. Benyok yang kau tanya gue malu. Siap, Ian bos siap sih kadang suung. Oh. Dawuyut. Dawuyut. Ngoyong. Ngoyong. Yang bu ngoyong tuh. Nih, dikit. Aduh, ini kepung nasi kayak ada. Belum sering andoan. Ini agak serak. Nah dolar kampuan. Agak sih udah lama. Lawan. Yang mulai ciwanen lah ada yang keririan sila. Baik. Nang nong kopi cangkir godol 5. 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 Adik cimilubah. Yang mau keledu. Tidak ada tendang dolar ulung.
Nggak ada hubungannya. Hei, Delipan je, pojok je, Di sange. pidan jangan jipes lima kali pidan. Ya, Pidan jangan jipes. silakan dan. Idolar, pungut lantang cibur pengadokan. Oh, bungut lantang. Au. Bungut pengadukan. Kau, Idolan kayak bungut nih. topok. Ah, cuma ada kuang pengertian nih bungut ditobok kan tornado. Tadi orang ki kuang pengertian jadi. Egen, nggak ngerti dong. Kau dewa ini kan didang. Oh, Man Pedro. oh, Berikan didang keburi. benar. Berikan didang makan orang. Lar, nipis. Nah, dong. Diajang sing selamat jangan ada mang pes. Nepes itu. Ya sing ngerti kengken. Kemudian tanggil main jam makin saya. Lar, nipis. Ini apa noti nih? Wis bener ya. Beli jangan ngomong. Kadang saya gitu. Sing ada orang dua menjadi dua. Kadang gitu saya. Biasa sana mata gitu. Cuman pis. Hei, di zaman pes, Ya, di zaman pes. dan ngempuk celengan. Jelengan. Bang, satu sudah di lima kali. Dijecing yang jelengan. Beten longan pulasan yo le nek. Lekle ditujang. Maksud di jalan kene yen yo maling kan jelas kopi sago maling. Hah? Sangkalo beten longan pulas yo le jang ya. Oh gitu. Adi noti je lah. Dia aja. Lek-lek menengejang celengan di Pisago. Gak kecang merecang nyobetan longan. Ada celeng nyongkok aduh. Macang banting dah sih. Ngisi 5.000. Nih 2.000. Kayak 2000 nih. Nih celengan sini nyewa kamar nih. Ngekos ya lah jangan buat. Modern begini tuh. Ye, nak kumi cara jani mula keto. Apa ben kumi keris. Kai bet pradeng lah piana, klep lagi sekolah di Bandung. Ben bidan sing cila umat nyewa ciuma kos dana. Oh ganda. Celengan ci pato jani yang laci peburon sing cila karang ngoyong peburon ci nyewa ci karang. Men kuburan yo cuma di tiane enggak madu. Tak gene sewana. Aduh. Singu bodolong kirek cuma cane ngama. Bukan ti gede-gede. Jadi bayar beliin maman. Kayak dia ngelak kena ngekosang Adi bang ama yo di. cak sing bisa bahasa dolong. Bayangkan 2.000. Uang 1.000 dong. Lar, Ya. bro, cai memarakan di puri, ngamah ci di puri, medam ci di puri, bayar beli memancir. Bayar soal pedam cia. Ini percaya kontang idian dah. Berarti jadi ini plus 2,5 2.500. %20 dong. Terus ongkos kita makan tidur itu. Mereka megain itu beli gudang di Bandung. Tadi ongkosnya. Yang lunas ongkos kerja tuh. Aduh. Uli waton apa nama keluar? Uli waton badan tepak. Uli waton matan depan. Aduh, uli cepat beten waton. Ngene jual. Aduh kembali ya. 5.000 nih. Nih bawa pescang nih jandam. 5.000 dong. Kembali dah. Ngenan paling bina. Lar, Ya. hei, Oi. lar, Hei. aduh, ibon jangan jeredeng. Oh, kenten aja ngeremak itu denger awas. Woi, ini kan. Pamit anugerah yang parakan terus pedal, jangan mau ketanggilan untuk dikias.
gini anak. Duduk. Mang nonentan didiangkan duduk. Nah ken matur misi makledot gitu lah. Yang gegean lu. Uleng pidan gegian lah. Udah sekat tumbuh hubane besu gegeannya kan. Dadi gelas yang nawang. Gelas emang orang. Lah. Dusta. Sekadi rentah wacana ibu sampun dijam. Undang keluar negara sampun. Banyak ngalar sampun. Yang keluar negara semeton ibu semeton lagi sampun. Yang ibu ini banyak pun. Mungweng para banyak sami sampun dawuhane mang udah digelis pacang aturang ayah mungweng kaya karyan palwojo. Galah banyak menawi mangkin. Pamakasih dewa. Apan peratu liu lakar ngerau kuren di dewa. Suod malu dewa gerada gruben buka kene. Pangseng sangkaning perlaksanaan di dewa kelawan parekane. Si darat puri sinuraja. Liu. Oren mai. Ono mriki. Mungweng para banyak pacang aturang ayah nawi niki. Yang gitu mai saya dan Nah. Bangun. Weh, sabut ni toleh not. Patuh cara sabut yang boleh sebang saja. Papo ngala panake. Panak papu mulu ni. Oren besu kapa-kapa, Bo. Kau dengar? Papo kerengaya. Papu mulu kang aturang ayah. Yen papo kerengaya sing dadi cuma gawe malu. Mat, Nunas kopi malu. Bang benar buat yang enang kopi manis bu kopi pahit. dedeman ang papu di pondok kopi pahit. Golo kang man. Nah, pahit. Pahit. makanan san bapak tangkil. Lihat cie. Kopi pahit dia mesti gulau. Sek. Ledangang doa go. Pamekas bapak. Dadi merasa-rasa. Kengke lo. Nyang orang kamu. Itu Agung, awang do. Angut ngawagen. Udah pasangan sabatang, nasinya. Oleh gae. Yen sing peleh te benglangi ngerti. Bapo li padukuan toh langkir. Oh iya. Najang sani dewa dadaca. Masa nak mereraosani dewa sing oyong-oyong. Bel tidak lakal peragat raosani bunyi. Ni agat diopan panjang. Yen diopan pereratu dewa melaksana buka kene. Jiku del lakaten ibu ni. Kali rasa ibu sing tahan uturenangan di dewa nene. Paman, Tiang. raksa putran dia. Makal. Dua aku. Tampun ang kuning kepanjangan dua aku. Dua nih. Bro. Oh iya. Weh, ini maro murid TK nih. Bang Kengkeng misi kene. Mendingin nak kata bang. Apa kata dia?
Duane piragin di tiang kalau gue cokore dewo jago ngenten nang karyo agang tuh aku. Jago ngentak linggih ning pemerajan aku. Uniko te mawana di tiang tangkil linggih cokore dewo ku mantene pisang. Bangga boleh di tiang aturan ayah sama sipun aku. Selesai. Arwah-arwah. Masa nama bawasan mekolam nih. Aja cai megadang dogen ke kudiang men. Menceki sudah dipebedikin. Nah kene sang. Gelah ngide peleh kapinang bapu. Apan sing ada utusan gelah ke muka pedukuan tolang. Sida bapa sekeluarga tangkel lakar ngaturang ayah suk semua gelah. Yan buka kene debatin bapu nuleng malu po. Kayang kejani sing tan surut. Di jaman janglah sejaban yang suk semua. Mekejang lantas ke kene baten panyak-panyak lah legu. Dormaneng sida kerja jaga. Nah kene sen. Masih tumen bapak tangkel mai kepuri. Dini malu bapak ngaturang ayah kanti pragat karyan gelah ngentak lingi. Di subane pragat. Kenangan bapak melipatan gelah sing ngomong sing. Yan ketok yang. Bago. Munggueng pas wecan kalau gue cokore dewo sung-sung suwon di tiang bago. Ki mau 60 sanet usur di tiang. Di tiang duo nenten presido pacang aturang ayah sing lingi cokore dewo. Ki mohon penyeruan mantan katur bago. Kakak, kak sing ayah. Nenten bago. Kakak mau pamit. Ayo. Nah mau pamit enggak mau panah abang dini mau. Sing dadi keto nih. Nen ke malu. Nitene jatet lu nyen po tan roh gelah. Uniki wanta pianak di tiang bago. Pianak bapak. Iya. Kemudian jegek-jegek saja po. Galek di tiang atur bago. Kemudian lek. Penyeruan duwe puniki nak apik yang di tiang hari anang. Wah, ngomong bapane. Merapana jaga-jagaan apikin ngai. Sing tawangan jeneng nanangne blolotan. Nah lo, dini suba dipuren gelang aturang ayah. Liu parakan ya do penyeruan lakar nguren ukudan lo. Kewale delak metako. Nah po, sekonen mo pamit nunas malu kepurian. Giri-giri. Suksrahang ibu kapinang Kamu bro, penyeruan duwe. Jangan lagi aile nang kene. Oh, ayam dini, ireng nogong gede. Kacang ajak ibabeng. Apa ya? Wah, kemudian kalau tangut. Kemudian kalau tangut tuh. Sing. Mai. Lah, Ya. candot nakon ngadan. Terus. Larita. Sopo jenenge Mayu? Sinten asmanipun? Dan resep penyeruan Rene yang bawas kentan. Siapa yang nama? Ada. Siapa yang nama membading dong? Stres. Takon mundur membading siapa yang nama? Sebenarnya gini, namanya siapa yang ada batu? Batu, bading. Lar, Ya. saya ngerti bahasa Indonesia. Sabali. Lo nih menyamar jat lu. Aduh. Tadi ngelamat takor. Nyen paling kelea. Naik. Aduh. Nyen dicerikan. Langsung takor. Nyen paling cereka. Aduh. Ada aninya lo. Cicang wadah lo gaduh. Sila lo. Ilo Badung. Minyak lo dan pasar minyak. Lo gadung dan. Nyenyen. Ada aninya. Cicang. Ah.
Ini ada nih. Titiang, Ah, wastan titiang, ah. ilo kembung. Apa nih kembung? Ada yang kok, ada yang bang ida unik. Kembung ada nih. Mangkin dumun. Ada nih tiang niku naik bidan, jadi kono, Hah? jadi mangkin tios. Jadi len. Titiang, ilo maduri. Kira ada. Ilo medui. Belum duit. Ah, Toto. Dah biji-biji cina kon mo. Ah, mongkek. Mongkek ke dancang. Yang kau mau takon ya bung orang ada. Mongkek dan bagong sing kayon. Mongkek kahang lo pasti kamu takut. Buat mungkin bak. Pasti kamu takon nih dia kalau orang. Nah ada masih takon mau bikin lo. Udah apa? Nah kene kamu nak pajang. Ah, tanah bajang. Pajang. Jangan pajang kene kali. Pajang itu. Nak karateka. Kene. Lo, ajak lu nyai. Ada ni bertawa parkan lah. Nih parkan saya. Ada nih parkan lah wayan dolar. Yang tamangan kami, yo panitia, yo tukang tegor tamu, Ah. Bang sapo tak miu. sapo tamu. Nyai jadi mak ngeromo yo. Yang ada tamu teko berratu rau atur wedang di jemlinge. Yang banyak teko di yang ayah itu abang kopi. Lah, Yang. saya ngatur. Nggih. Nih, udah gugol lah. Nge. Terus. Semangat kok plus. Nge terus minggu. Yang benar beli tukang ganggu mie. Hari itu di Dolar terus meneh men. menekut. Menentri. Beli terus enggak meneh. Pukul mengadang kayak gini. Beli, Egen. beli Mas Yesus Banawan. Arahin tiang mawet yang di pegunungan. Sinah membelok tiang keliwan. Mapan marah dan ada tiang tangkil mai kepuri. Tiang sing nawang. Kengken kaca titi sila keramanin dari wangjero, dari penyeruan. Beli nak lana jadi dia beli kimut. Ajin tiang nah beli. Oh nah. Nih ada usul. Tiang masih keto. Egen. Sing liu sing tiang raos kapan yang beli. Ah. Buko raos aden tiang abosan tiang ulian gunung. Belum tiangnya keliwan. Jutat keto nyen raos tiangnya beli. Beli lakar kelantengin tiang beli. Lu kereng lanteng sih beli ini. Tiang bilang masuk lantai beli. Lu ngelanteng mesti. Gak bisa bangke belingan. Dari keto. Jangan meneh surat kabar di dolar gelantingin nak lolo gitu nah. Artinya lantai itu nih cara rawas aden tiang marah. Oh gitu nundurin. Nah jadi gini lo. Banyak luang karyon dibeli. Lo jadi nulungan beli ngenang kopi. Ijo banyaknya megaya kamu abang kopi. Pilihin mah kopi. Kopi apa nih? Jatuh. Itu nomor satu ngilang sakit silang. Itu nyel. Dodo anu irago tatap dodo ngawat genang itu niki arisa ngajeng wedang mun kayak tua kilanjaran gitu. Met diburi dua ben.